umwana kacho Fatuma okurjira ahari nyina kanyunyuzamu umwana ogu akazarwa ine kizubu cyo mutuma kunkabashaho bwirogo bakamugira ngo kizubu kikaba kitari cyamana munonga umwana agatanga kurwara nuko namuzayire enti namuzayire twamuguma tumuzanza baramwirwaro lya Buhinga ogu bakamuteka amabazo ku rwobwo yatwire namera kwihazarwa okusyana hati utagumenta tumuzanza baramwirwaro lya Buhinga mbaguma bamuteka ba doctor mbaguma mbejamba mukebera ubwiro bwakera hagati batugamba umwana arwaye umutima bulumu ekuru ekikale tikirichi amani baitu batugamba ekuru ekinki yataga kujyanza babwangu baitito sente zibatisabire nturora kuja kwisobora konga eshikizire kuchwa nyina umwana ogwenteje obwa hati naho bwo kugira ngo bashaho bamugizire ngo umwana we ekina cyaha mutuma kibire cyangwa munonga ngo kandi kine kushemezibwa umwirwarire rya murago ecyo kwetengesa miliyoni 18 umusente za Uganda kandi zibatine hati sazi nwabera kize emyaka 8 ntumuha obujumo amyaka 8 ubwo bwakire tumhimba okwezi kwa 5 tumugarra milago utamugaruire milago batugamba umwana mbayenda kumusemeza umutima gwo gukube muno bemba 7 miliyoni 18 ezange zinta kusobora nyonyenka natwa mukugamba kweyambisa abanyamakuru n'abantu abandi abakubamba banyamba umubweta nyina w'umwana ogu nagira ngo bwa hati nashasha munonge kifuba otireho no kuterwa umutwe sasa kifuba naguma naterwa umutwe kala roho bumutakwenda kulisha okwenda kwataraho umwana ogu okutunga ubujanjabi no basa kwikirira nyina aha namba ye Yesumu ya 0 56 55 abantu abakwida kuba mbandora ha TV mbayira nimbasaba obuyambi mu sente musara nukokubosoboyire mbere nimbasaba abantu mu nyambe bonyukire ndole na janza bo mwana wangu Gashako Justin Nyakayisiki ahabwa Sky TV agenshonga.